chibai ole voin ni hi January ni som sang ni som ni pakhat ani a thu top om hlei theilo US politics chungchang bok Dr. PC BXC amaziak le Ricky Elcol ni ziak kangai thla ho don ani Trump palatlom lo Martial lo hi apuang ngei donin alangta Dr. PC BXC ama Trump pathu soi public speech nu nung bera athu soi kha mithen khat chuan tlom ta angin anlo pu thludera Trump poin achak lo na apom ta anlo ti maya athu soi dan hi ngai tu chian chuan ani haulo smooth takin thunai na in thlak na smooth transition of power a omang ati tluang maya Biden a hne na hlan tur angin asoi haulo atram khatna atanga atram ni na in thlak na tur po ani thei tho mai om zeril tak anei tlat adang le a chuan America ramro puina tura ahmalak na Make America Great Again atan hian abultan na chau alani it's just the beginning ati dana tang hian kha in bum na suma in leina le vote ti chingpen le in phatsan na awanga dan kam pong sual thila Biden antlin tir na hi apom lo ba ka tlom concede atum lo zia alang thren khat chuan Trump hian Martial lo apuang thei to lo te an lo ti maya mani du zong hian mani du chena US president hu nei na te hi ramri kan lo siam sak vengot thena ma se riat lo wanga ti kan ni chuan in nui zat kher po angai lo chu wangin engma ni to lo lal tlom anga lo da niam dai to an om ani po in Democrat ho propaganda game khelna an ok ve ani mai atak taka chuan January ni somni chawma hun thleng hian Donald Trump hian thunei na pum hlum ala nei vek Trump ta na du cheber speaker Pelosi hi Trump an thunei na ala nei zia khachiang tu ber ani hial ome an phiar dan thuru khi Trump hian a hreru vek ni in a ria a hlau ema Martial lo hi apuang tak mayanga a thil plan zong atibam vekang ti hlawin kar khat emolek khun ompo ngak theilovin impeach tumin nidanga alati ngai reng lo chu atile tarum rum mayani hi ramdang sarkar te po in Peter Pelosi thil ti dan hi mak anti hlomani diktakin Martial lo pon na chan tur hi ni tin a ombel zel zoka tuna Democrat ho thil ti diklo Italy gate anti mai president in thlanna vote share laya Trump vote Biden vote an chantir kha foreign ram Italy le Germany ram atanga Dominion call kaltanga anlo control vek ani ti man chuak tu te chu Trump patira US sipai thachung chuang special commando rualte ti ani tlat mai an thoklang reng to jok Martial lo pon hi sipai tan an du lo tia sipai ho tu then khat tu riat lova thu vor dar om thin te kha ati tu an man chuak to ani mai thei Obama hun lai arwat sipai ho tu then khat te kha an la om ve ani sipai te hian he in thlanna diklo zia om huna tangin an lo hreve veka diklo taka norluya ti tlin chop Biden hi an lom vaklo nia soi ani thilom dan thlirin englai poa chachuak thei turin sipai army navy le air force te hi an in ra ring reng to zoka thok le khatari phut thein an om reng ani ome hunero kan rial ve phak ani lo chau ani report kim changero chu ron chual he thuai ka tumang alan dan maya tang chuan Biden hi president ta na lak lu tura song bol mek chu ani a ama ero chu ramle nam phat san tu traitor din huna ading tat si a mi pakhat report dana phei chuan January ni somni hi an ngak hlel ani mai thei mase president ta na lak lu na tur hi zela alu ni jok ani thei tlat mai ati ani keipo chu adik mai om mange kati ve ani chu wangin beidong lovin lalpa o hi ngai changin kan la tong trai zel donia lalpa hi atlai ngai love Ricky Elcol ni thuzia khianin chhun zom te ang Trump wall the last stand USA in thlan hnung ber chuan khovel mua US emong ahlim chiange ti ila kan soi sual om love President Donald Trump ho tu te hian Donald Trump hi khovela tanga nuai bo vek mai andu to ani in alanga tha thei chuni se an than dai to hialang Trump wall masalama khan in thana President Trump achak non lawani chuan Peter le Big Tech Hovin a account te ti chiat nuai bo an tum mai thei ti in kan lo soi to ani kha chu tiang kan soi chu athleng dik tange ye Joe Biden chu official in president a thlantlin ani ti pom ani vele Democrat le anti Trump Hovin Donald Trump chunga namen lovin phuba revenge an la tamol mol maya
Donald Trump chu na satakin an bei ring thup mai la an thil ti dan chuan khowela bar khai ta hialani heng ho hian top zai la rel an la tum hau si lo Democrat le big tech te hian mana farwaring ti cha tlata a omla yang khan Donald Trump an holutuk hian an mit atidela Donald Trump pati mual phawa nuai chimi vek an tum dan hian khovel makti a hlo let linga Donald Trump pa an ti mual pholawa an ma ni anin ti mual phawani ti an muthiam si lo Donald Trump pa president ani to lo nan ni som chia a om to a chuti chung chuan Democrat le big tech ho chuan ni som ha chu adu lovin Donald Trump pa chu amual pho thei ang bera tuna pai thak an du le ta zelani naktu ke mo mai hian Congress chuan impeachment thar tho le antuma sinei ta la Democrat in ro an rel to don ni in alang box si Joe Biden hian impeachment hi tilo tura ati ani ngot lo chuan Donald Trump hi President Trump a man zo nulama zui zelin an impeach ram don ti na ani chu hetiang hi thil thengai lo ani a mase Donald Trump an holu tu khian an mit ti delin engma ti hre nei to lovin asiam ani hi engwangin nge a Trump man zo don ruaya heti taka Donald Trump chunga za ngai na lantir mi alawa nuai chimi vek an tumtak ilo thlir don ta ila tun ni lai ni kalta khan Congress a Joe Biden chaka puan ani dona chumi huna chuan US election affair lo ti in protester ho an lo pungkhom ve boka pungkhom jinga mi za asom potling lo te chuan US ro rel na capital chu an lu chuata a an thil ti chu dana ni lova thil thalo tak ani awangin Donald Trump pangai poina dema pro Trump jinga he thil thleng hi soimoyamo thup moi sak tumpo pakhat ma anom lo an dem ron ve veka ma se chuti chung chuan chu thil thleng chu rem changa la in Democrat le big tech baka media ho chuan Donald Trump an lo huat to na zong khri khak na hun rem changa an mang chhota ani kumsang ni som ni hun chung zong khan Democrat voters Black Lives Matter le Antifa hovin US mun ranga buaina an chok chuaka tharum mangin White House chu lu chil hia lantuma sipayin rip takin an ven pha ani kha White House kianga biak in te chu an hala US mun ranga in le lawan hal chim dura mitam tak an that boka police ngai po heng ho hian an zu lawa an thata police station te chu an lu chua an hal al hlu ani kha khati lai jong khan CNN emo Democrat roi tu te jinga kha thil thleng kha rei tak chung dem na a om lova Joe Biden angai po in adem ngai lo chuti a hnekin Kamala Harris Nancy Pelosi le Democrat ho tu te chuan buaina siam tu te chu movement ro pui tak kal pui tu anga ngain protester thinrim te chu an thinrim na atop don lova an buaina siam po in thlan azo ma chu anti top turani lo ti in an fui por charani US Supreme Court Justice atan Kavanaugh nominate ani khan Democrat mi le sa te chuan Senate an lu chil ve boka Supreme Court kong khar nem chiat hial an tum bok ani kha ma se hetianga thil ti reng te kha media ho chuan peaceful protester anti lui ram zela Twitter Donald Trump that tura an infui na le Trump supporter apia be ngau tura an infui na ma na tanga tun thlengin chung te chu lak thak sak an ningai lawa rem an to ve ngai heklo ni lai ni a US Capitol pro Trump pung khom jinga bitlem te an lu awangin chu thil thleng chu US history thil thleng rap thak ber ani ta ani chu US biak in hal al chu te pro Trump apiang thisen an chu sak du na te mitam tak nun na an lak sak na te dor le chen na in tam tak an hal chiat sak vek na te akot thler mual to pa tharum manga Antifa hovin silai le ral thuam nen an pong laka independent an puan mi anate kan soi seng lo khang ho thil thleng zong khadem du mi si lovin hun rei lo te chung mitlem te thil ti chu US history thil thleng rap thak le poi ber angin an in chu siak ta chiama kha thil thleng dem tu te jinga mi ngei Donald Trump le alam tanga piang thai bo vek na hun rem changa an mangta ani Twitter chuan Donald Trump account chu ati top sak ngala Facebook le Instagram le adang po in Donald Trump le alam tang naya piang account chu an rek sakta mi maya Donald Trump chu White House Twitter account na tangin thu aron sei le a chu po chu Twitter hian an lak thak sak le ngal maka Donald Trump rim nam reng chu tu na hian an block sak ngal ta char mai ani
conservative activist than khatin president Trump pa kai hruaina chunga lom thu an soina thu chuak te chu Twitter le FB IG te chuan unblock delete ngal zel boka pro Trump post nia an hriat te chu tharum thona lam hoi ti in an remove saklo vek po in account block sak zel ani ta ani Twitter hian Donald Trump pa account ti top sakhi du tok mai lovin Donald Trump pa lam tang te account po ti dan dangin an beizuya chung ho account chu ti top sak khel lovin ma se chung ho follower te chu oi omlo khopa tam arwalin an paisak mi maya Trump patran tu reporters le activists te chuan ni khat thil thu leka mi sing engemozat follower an chan rui mai ani pro Trump reporter le activist te thu kho chang thu soi reng lo mu emo lo hre thei an tlem theinan Twitter chuan an follower te noi khat chuang fe te an chu sak an paisak ta mi mai ani chu heng ba ka hian Trump palam tang nai tak te account po an block sak zui zelani Twitter le Facebook le adang ho thil ti awang hian conservative te chuan Twitter le Facebook an chu santa supa Donald Trump pa account an ban sak awang khan mi sing tam takin Twitter account an close ve ngala rang takin Twitter chuan a market lutna za apali a hlau tahialani Donald Trump patan tu reporter le activist te chuan parler account an siam ta sup maya hun rei lo te chungin parler chu a thang chak ta em maya chumi an hriat vele big tech zong chuan parler chu an ben vele ta mi maya Apple te Google le Amazon te chuan parler chu an platform a theilovin an ben zui ta vek mai ani heng ba ka hian Donald Trump le pro Trump ho thu chuak lam reng langkem turin interest po in ma alangala pro Trump actors te chu Hollywood te chuan an blacklist ngal zela music label te po in zai thiam pro Trump nia an hriat te chu an thlau thlamek boka publisher te po in pro Trump writers te le khabuzia an thlau thlale zela front page of the internet in tingat aggregation and discussion website Reddit po in Trump forum chu an ben ngal vek bok Democrat big tech social media Hollywood le adang ho zong in tiam rual chuan tuna hian Trump le alam tang te ten fai an tum me kani Trump alam tang le kai noi reng ten fai vek tumna anti Trump ho thil ti tenom tak te chu khovelin makti takina thlir me ka Mexico president Andres Manuel takniel po in mak ati thu le thalo ati thu aron soi chuaka Facebook ani emo Twitter ani emo tu po in kan ngai dan kan tarlan theina chan vo in chu sak vek tum na hi kai chuan ka trom pui velo ka pom ve theilo ani ti in Twitter le Facebook te chu aron dema kei hi just anga in nga yila ithil soi kha thil poi takani a chu wangin ka hrem don che ani ti ri ngot mai hi thil dik ani lo khoya nge dan chu a oma khoya nge in kai hruaina dan te chu hetiang thil hi chu sarkar mo phurna ani a private company te ti turani lo ti in a soi ani pastor tomba ka po in ti hian aron soi chuak ve boka he thil thleng thu a hian Christian ni ve si lo lom em te khan lo hrero u Facebook live ho in biakin program in khom na live fa in stream live te an ron ti top sak mi hun che u equality act dan an pa suna chuan lo trap boy vel khanglang su ang che u ti in media howin Trump le alam tang an censor wanga Christian ni si lo lom em te akhak kani ole soizel tur ala tam khop maya social media howin Trump le alam tang te an ben zela an chunga action la an in ti lai hian Chinese propagandist te Louis Farrakhan te US le Israel te tha chibi vek tlang au pui reng tu Iranian ayotala te le adang te chu engtin ma an khoi ngam lo thung Donald Trump hi adam chunga politics khel thei to lo tura siam an tum awang hian impeachment hi an kal tlang puyang em ti chu hunin a hril chawanga heti taka Donald Trump an be rona engma soi thei to lawa an siam chung hian Donald Trump thil ti kai hruai dana lungoi lom USA mi pui an pung chho reng ti Rasmussen Paul chuan aron soi le boka Donald Trump hian Twitter le Facebook el phak thil dang aron siam atum nia hriat ani boka tin impeachment hi an kal tlang pui lo ani chuan sangni somni palia president aron chu le mai theini a hriat ani a soibel tur tam taka om Hussein Obama nu pui Michelle Obama in Donald Trump a be chho dan tele thil dang te po tuna tan chuan soizau to lowila Reverend Franklin Graham chuan American te chu pathian hne na tong trai kan mo tak zetani
harsat na kan tok me kani pathian judgment hi kan chunga aron thleng thuai don ni in ka hria ti in asoi hial to I believe God judgment is coming for the sins of our nation are great and they are a strength in the notice of our creator ti in tunlai America ram thil ti dan chung chang angai dan asoyani tunlai hian mi zo jinga po Donald Trump pa che chialom tak tak anin lar chuak sup supa heng ho hian tong kam la an du tuilo pathian rong bol tu nia hriat ngei ta jinga po an bang lo kan tong traya kan be seile rin danin pathian chuan kan tong trai na achang lo ani mai ma se kan vui tur ani lo pathian chuan kan hriat thiam lo le rin phak bakin rowarel thina tuna hre thiam lo mai la nakina kan la hre thiam zel tura ngai la Donald Trump pator na le achunga thil thleng hi anasa tak zeta kan ti ve thei tok chu pathian hena tong trai Donald Trump chunga pathianin lung oi lo na anei ani chuan ngai dam dil pui a mel ma te kuta atluk lu lo na turte khovela Christian te kan ral muan deuh theinan I tong trai na sa deuh dawang u pathian hian kan tong trai na achang lo ani lo zilai te exam kan pek lai chuan kan zir tir tu te chuan ngoi rengin an lo thlir thinang hian tuna hian Donald Trump pale ring tu te chu fia in an oma exam an nei meka pathian in chu alo thlir ani